Ocela nje niyabhebhana nina niyabhebhana nini kahle mfowethu kahle ngeke yeke Nyambozi, hlisa umoya. Hlisa umoya Nyambozi. Hlisa umoya. Hlala phansi Nyambozi. uhambe waqala kuyena makunjani Angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze Nyambozi. njani? Sicela uhlale phansi Nyambozi. izinto engenazo ihamba uyifuna kamakhelwane Kumele ukhiphe ngoba sengikhulumile izinto engenazo ihamba uyifuna kamakhelwane Dlala ngami Nyambozi. ucela emadodeni izinto engenazo Cha angithandani nayo bengisiza. Nyambozi. Sivumelene ukuthi uzohlisa umoya. Sicela uhlale phansi mfowethu. Dadewethu sicela uhlale phansi. Ngiyakazi akwenzela ukuthi Nyambozi. Nyambozi. Angazi manje ungenelwe yini mfowethu. Siqala ishow sikhulumele ukuthi uzobehave. Yini manje kuhlulayo kuthena ubehave? lalela mfowethu indoda nawe angizwa nawe unento eyiphembayo ufisa ukuthi ngelilanga ube nomfazi uyangizwa Sure. umuntu othandana nawe senhlizweni yakho uma ekutshela ukuthi wena la khona amandla phela khona uyahamba ufuna izinto emadodeni mina ngivela njengomuntu osayihluleke kwamanye amadoda Kodwa yabona ukuthi akaphelanga amandla wena ongamnakekeli wena ongayenzi into angimnakekeli uyazi ukuthi ngimnakekeli usho njalo usho njalo yindaba ukuthi ngimnake wena siwazi lokho wena ungalwi nami la mina ngizokutshela ukuthi ukuthi usisi angiyanyisa uthini kwawena. usisi uthini angithi into esho usisi leyo and ngeke uyizwe kahle lento uthatha nge akona okokuqala ngangayikhuza njalo lento ukuhamba ufuna imali Angazi emadodeni ukuthi bengizokwenza njani ngoba phela wena ngiyasho mengakhuluma indaba yemali umali ushintshe. ukhuluma indaba yemali uthi unjani manje? manje Utholekene uyena umuntu onginikeza usizo ngaleso sikhathi kade ngidinga uminister of finance wena wabe imali usuwabela mina imali manje Nyambozi ngiyaxolisa nje ukuningena usisi la uveza ukuthi kunezinto owamiyekisa zona yena ngoba uthi uzomnakekela but njengamanje awenzi noma umnakekeli ngendlela khala ngokuthi imali awumniki imali eyanele yokuthi akwazi ukuzenzela izinto zomuntu wesifazane uthi ngisho uhamba naye niyothenga izinto ngisho ukudla nje usukula eduze ucheck ukuthi uthenga kanjani nokwenza ukuthi agcina angathengi kahle akugcini ke lapho izinto zakhe nje njengomuntu wesifazane cha akakwazi ukuzithenga kahle ngoba wena kunezinto ongayi understand la uthi ngiqala